الصلاة على الحبيب محمد فقبولها بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد. Aku hadir sopo pengajian saya tata alam sakode alam marang ka alam dek nalim alam ampun datang guru alam marang ke alam alamudin alam arti bendera. Jadi kena alam semesta jagat raya nih para anu laun. Ya doang anggapan dengan alam semesta jagat raya di kasak lalu are belik lalu nanti yang pungkudik manusia. Bahwasanya beliau mengatakan di sana searan hadir aten hadir. Ada sembahyang anu hadir. Ndek menghayal tu lain terpeling ini sembahyang Allahu akbar lagu tu peraya tu angan. Allahu akbar tu kopang tu angan. Allahu akbar bangket lain angan. Allahu akbar sati gerunung lain angan. Sang taru deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Habib Rabbil Alamin wa imami guril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dairin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi pimpinan majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga selalu membimbing kita untuk selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Matta'ahu Allah taala bi tuli umrih bi sihhatin wa afiyah wa salamahu aisyatin radiyah tamah. Amin. Allahumma amin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati pula atas Fajri ya pimpinan majelis cara nikah jalan menuju ke Semparu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau juga sehingga selalu majelisnya dipenuhi dengan keberkahan rahmat kasih sayang Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Begitu juga yang Al-Fakir hormati dari para ustaz, al-mukarram, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Begitu juga dari inak-inak tiang. Nah, gini lupa inak-inak saya selalu semangat ngaji, mudah-mudahan menikah dan semangat demak tamu surganya. Amin. Allahumma amin. Singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan tiang pelunggut namian
dia tahu takak seluar biasa sak mulia ni ke, nggih. Yang mengumpulkan tiang pelung tamian, yang menggerakkan tiang pelung tamian, kendak yang mendorong tiang pelung tamian. Karena di dalam hati tiang pelung tamian ni ke hendaklah memiliki pendorong yang kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah berkat pendorongan yang kuat ni ke payayul hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga tiang pelung tamian boleh rawuh hadir le tahu takak samulia ni ke. Karena anugerah yang luar biasa seketika ini insyaallah Subhanahu wa taala sak turun oleh langit jog dunia kemudian terkolok jog hati-hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dunia ni ke ojok dengan sabin demen kanja dengan sabin demen. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu ni ke terhadap orang-orang yang ia dicintai. Orang-orang sabin demen berarti dengan satu demen doang tebing medenga ngaji berarti dengan satu demen insyaallah Subhanahu wa taala dengan satu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nikilah dengan sak mele datang ngaji alhamdulillah fal wajibu alaika an tashkura hadhihi ni'mah maka wajib tiang puluh tamian syukur karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang pulung tamian nikah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar yang pulung tamian Nabi akhir zaman. Nabi yang paling mulia di antara para nabi. Yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nuah pendak. Nenten wah abot, nenten wah ipoh, ingat yang pelung tamian. Lagu itu girang tipoh ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu girang ipoh abot berselawat tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak baik jengen terjadi umat, nggih. Nak jengen jadi umat. Niki payayul hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nikah payayul hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasalah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada mau syafaat, ada satu tolong lemak, ada yang sama baca baru nikah, ada satu duit terhapus terpersi angan tiang pelong tamian dek dosa salah. Karena salawat nikah lebih becat, hapus dosa salah tiang pelong tamian daripada air pada api. Nggih. Oleh karena nikah makin terbareng-bareng bersalawat. Nenek abot, nenek ipoh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana biasa salawat Nabi kadun, salawat badar nggih. Salatullah ala ta'a Rasulillah salatullah ala sin habibillah salat salamullah ala ta'a Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali salat salamullah ala ta'a Rasulillah salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Alhamdulillah, nggih mudah-mudahan selawat niki paya ya hadirun nggih. Ya jadi syafaat, kalimat ya jadi tulung yang Allah kamian le jelo kiamat. Nggih, tengok dia umala syafaat ila syafaatuh. Dia nak tahu tulung kalimat le jelo kiamat kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Paya ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemudian semakin nikah paya ayyuhal hadirun tiang perunggus nami yang berada di bulan Nabi makin. Bulan Nabi. Bulan Udin. Menurut semangat. Terus. Ini bulan Sya'ban. Zakara Ibnu Abi Shaib Al-Yamani, bahwasanya Imam Ibnu Abi Shaib Al-Yamani annahu qila, bahwasanya Imam Ibnu Abi Shaib Al-Yamani beliau berkata, inna syahra Sya'ban, sesungguhnya bulan Sya'ban nikah, syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ayata, karena ayat. Kemudian apa sebutan? Ini nabi penyebab, ini apa teparan aran bulan Sya'ban ni ke bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ayat yang mengatakan tak perintah tiang puluh tahun yang bersalawat tak berbunyi innallaha wa malaikatahu. Terus amanu sallu nazalat fihi, turun oleh bulan Sya'ban. Jadi ayat tak menganjurkan tiang puluh tahun yang bersalawat di Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki turun oleh bulan Sya'ban. Ya pun teparan aren bulan Sya'ban ni ke bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kandungan ayat tabaruk ni mengandung perintah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallu niki ya ayyuhalladzina amanu. Lagu sebelum Allah perintahkan tiang puluh tahun yang bersalawat, Allah sendiri bersalawat dulu. Kemudian dengan Allah bersalawat diiringi sitai para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Niki baya ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ikut bersalawat. Nggih, malaikat pun ikut bersalawat. Nah demenuat iringi tiang puluh tamian demenuat Allah bersalawat julua. Malaikat iringi ti para malaikat yang memperintahkan tiang puluh tamian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Namun tentu beriman. Sallu, bersalawat kepada nenek apa? Nenek pendak nggih? Nenek ipoh nggih? Bagus. Nggih menit marang kena nggih kali ipoh awas. Lemak tuntut akhirat. Nih layak nih dia nuah berselawat nih. Nggih, ini bapak pengajian para budak-budak. Cek ini dan burung doaan dan bunikane batur. Salamatan wal afiyah min dzalik. Pendek ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai dengan beriman, sallu, berselawatlah. Ya, alaihi atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan ucapkanlah salam kesejahteraan. Nah, ini kita tetap tegawi salam kesejahteraan ini nggih. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu taslima. Niki perintah doang kaya ayyuhal hadirun. Selalu bersalawat niki perintah. Mbek kampung kena perintah selalu niki ya rampil amr. Lepilu amrin mabniun ala hadfin nun nun dalam bentuk i'rab. Nggih. Namun saudara tu dengan ngaji-ngaji tu pondok ni kan. Ya selalu pilu amrin mabniun ala hadfin nun li'an niabatan an sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Oh ni dan lain sebagainya tu belo cerita nggih. Ini ngirop dia yang bau. Emak, lamun menem pondok ngirop baru ngirop ya. Anak pondok ngirop ya. Ni ka ya hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kaidah usul fiqh mengatakan al aslu fil amr. Hukum asal dari amar perintah nikah adalah al wujub. Wajib, sehingga wajiblah kita bersolat
Awat. Naik ke Tuhan lagu mudahan dait lagu keluar. Dia pedas keluar dait. Piran tu wajib berselawat. Sembah mayang lembe. Tahiyat lembe. Tahiyat terakhir. Tak tu wajib berselawat. Berarti pira kali berselawat sekali saja le. 5 lah mau sembahyang wajib doang. Lamun rombok sunat nya kerang terjadi. Alhamdulillah lagu tu wajib doang je pira 5 kali niki payah hadir. Nah, jadi wajib yang perlu sampai berselawat. Lagu enggak doang, salat bayang doang tapi berselawat ya. Pelit lalu pada. Ini terutama di akhir zaman niki payah hadir. Nggih, bahwasanya di akhir zaman niki payah hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tak perlu adalah tapi ada nega tak perlu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ia tak pasti terterima. Nggih, ittafaqal ulama bahasa niki nggih. Ittifaq ulama anna jami'al a'mal antara selapu bahwasanya kelapu ruang pegawaian. Min hal makbul wal mardud antara arak satu terima, arak sandi. Marak nikah. Jadi amalan tiang puluh tamian apapun bitgawe di tiang puluh tamian amalan ternikah ibadah tiang puluh tamian arak satu terima arak san ndek arak nikah. Jadi antara terterima atau ndek wallahu alam. Apalagi ngaji temangkin terterima ndek wallahu alam dia ketahu. Pahala terterima atau ndek ndek ketahu. Nggih, orang nikah yang pun kena min hal makbul wal mardud. Arak tak mungkin ngaji tiang puluh tamian sebagian terterima. Ransan ende. Marak nikah payah hadiru. Ya apalagi sembahyang. Allahu akbar sembahyang terkelas kita ende. Allahu akbar tu lain pikiran. No kelelek noh mulai noh. No sikit belik uni nane sikit liwet nane akan daitan noh. Pokok dia tahu sebut wah inti nanti ya. Dan ini tersebut. Nah. Allahu akbar aneh empat gerunung ani lo meli doa ni dah. Sate gerunung main lalu sate gerunung dah. Sajalah tamu baru nu ambun tante no. Allahu akbar. Oh ni tu lain pikiran, traveling pikiran. Tahu kena traveling jalan-jalan. Tu peraya lain. Balik tentulak lima gerunung. Kadang bodak balik lain. Tu lain ngeliling pikiran tu. Lek man tak jog bangkat. Lek man tak tu lain. Lek tu lain pikiran. Ni kiruan sembayang. Wallahu alam terima lah tonde. Ini yakin dan terima menuntut tu lain angan. Allahu akbar aneh bang rontok lem aru je datang ni. Allahu akbar aneh bang mekar ni keman setor kering 2 jelo ni. Allahu akbar ni kiruan keadaan tu ni. Tu lain pikiran payah yul alirun sembayang. Pada ni tinggi ndek tiang ndek napa cek halo. Nah. Ndek napa pelungguh doang pada ni kia pada. Ni lagu tebarang-barang peririk diri. Okey. Peririk diri. Allahu akbar tu lain begini angan payah yul alirun. Bentar ni terima. Sedekah malik Allah ada satu pengajian penggitan sengaja penggitan ada terpuji-puji kepada cuma sedekah. Ni ke Tapu tu lain angan. Bentar ni terima payah yul hadirun. Yang pembahat baru biasa nikah min al makbul wal mardud. Arak satu terima, arak sande. Niki nggih lagu tang kelas kita jadi ande terima pada. Sekedar tergugur kewajiban doang, masalah. Allahu akbar sembahyang. Pokok tuah selesai kewajiban tuah itah terima terendek jadi tuah pikiran. Yang pembatan ulama hendaklah kita memperbaiki, okay? Memperbaiki kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benten ada satu terima. Niki ruang keadaan tu oleh karena nikah. Nah berbentan mangke. Wah dia terbau khusyuk dia sembahyang. Lagu pesan Imam Ghazali tebing terjalan keluar si Imam Ghazali. Kelas kita masalah tadi. Ni namun dia bau khusyuk dari awal sampai akhir bacaan Imam Ghazali. Hendaklah yang perlu tamian khusyuk mana-mana oleh pira. Pira? 5, 6, 7. Balu sifat 10. Solat 12. Oh, telu. Bagus. Ambil satu telu. Talak. Ambil ya.
Ha? Salah. Dia. 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 Tunah tak kau ni orang barak mo. Ha ya mana kena kena tunah bila dia jawab doa kecuru mau berjawab sampai dia dah itu. Ngalahang ai pendek. Iya kena mending ngalahang ya. Bola ke barak mending ngalahang je silap berjawab Meladen badik-badik. Ngalahang deh. Ngalahang ha. Okey, mending ngalahang ke barak pun kena ke. Ngalahang tu. Saya ngalahang. Nun dia nak pilih ngalahang ni nak dia jawab kan ni. Ngalahang ha. Ngalahang. Bola barak pun kena mending ngalahang. Iya kena engkau. Barak pendek. Dia mana? Oh barak oh mai. Pertama baca Imam Ghazali lamun dia mampu khusyuk oleh awal sampai akhir baca Imam Ghazali. Awal sembahyang oleh mulai kena Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia mampu khusyuk lek tu. Ni antara sanun oleh mulai takbir sampai akhir Assalamualaikum mana-mana telu baca Imam Ghazali. Telu tak tu khusyuk. Telu payah jeladirun tahu. Pertama inda qauli ketika ucapan ini nah no sikit wah apa sikit jadin ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras sama wal kedua nah no dai tekan iya kana bodoh ketelun no ingat wah aduh kesekat ingat Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh nang don saya tujuan tengah dia sadaring peringat ada satu tetap ingat ni telu ni kita ingat minimal pira pertama pira apa piraan baru ketika ucapan ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kedua, ketika tu ucapan iya kana budu wa iya ketelun Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya tak ingat leh iya tak khusyuk mana-mana tu khusyuk nek jabau khusyuk mana-mana hadirul qalbi. Apa kena hadirul qalbi? Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, ya tok tiang ngipin pondok, tok tiang mondok ni di Madinah Al Munawwarah. Ya Sayyidil Habib Zain, terpimpin ni si guru tiang ada Sayyidil Habib Muhammad Amin bin Aidrus bin Syekh Habib Bakar bin Salih. Nabi baca dalam sebuah kitab, niki karangan beliau salah sikit, niki karangan Sayyidil Habib Zain niki Manhajus Sawi. Ya. Kemudian Arab Malik Arab kitab salain aran syarah hadis Jibril al-musamma hidayatul talibi al-musamma hidayatul talibin fi bayani muhimmatid din. Bahwasanya beliau mengatakan di sana searan hadir aten hadir. Ada sembahyang anu hadir. Ndek menghayal tu lain traveling ini sembahyang Allahu akbar lagu tu peraya tu angan. Allahu akbar tu kopang tu angan. Allahu akbar bangkat lain angan. Allahu akbar sate gerunung lain. Mulai taluk keluar sate gerunung. Atau mulai taluk belimpak tak gerunung. Allahu akbar belimpak tak gerunung. Okey. Baik yang girang ke belimpak kena kita gerunung dah. Ni ke payah yul audirun. Nak berbintan hadir aten. Maksud hadir ada tak awak telik te aten tak nak letih. Dia ni satu peraya tahun. Nek sembayang lek balik lagu ndik lek balik tu atin beh keliling-keliling lain keliling pulau Lombok ni dia minum tucuk mentok tulak kembali niki bukan paling belik-belik uning kelelek ni girang gawe wah ni aneh sikit belik uning kelelek wah ngempok kelelek nak dia tutup mungkin ada di pedas lalu aneh bukan ni girang gawe wah ni kedai tanda ni amak-amak kadang sausuk ruan dia nak kelelek-kelelek ni dia girang gawe pada amak-amak kan ni ke selalu khusyuk berarti amak-amak kan ni kan jauh insyaallah lagu mulai nak ruan kelelek berarti pedas ruan dah pada doang
Nggih niki ruang keadaan sembahyang fa ayyuhal hadirun. Nggih nak berbentan hadir atin tapi kena hadir atin. Sayyidina Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan seorang hadir atin ini kan hendaklah kita memperhatikan dan mendengar apa yang kita baca dan yang kita lakukan. Bid dengar diri tak apa bid baca. Ni Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Kelainangan. Biwin Allahu akbar kabira. Lagu angan nan tu kelain. Lagu balu. Le tu lain angan nan. Allahu akbar. Niki payah aldirun ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih minimal bari hadir atin. Jadi hadir atin maksud baru indang. Kance dengah perhatian apa sabi tegawe kance apa sabi tepu kuni ya dan hadir atin. Berarti lamun tendek dengah diri ya. Lamun tendek indang diri saja. Ketika sembahyang berarti niki kita sembahyang lalu jalan-jalan angan teruan doang nunduk nungkek lagu angan jambeh kela. Nah ini kipaya hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala benten terima amaliyah. Malah niki ruan sebang. Nggih. Oleh karena niki mana-mana diperbaiki makin nggih. Mana-mana tak telu niki. Namun tak telu niki tak ndek usuk jangan dek ketahuan wah. Berarti kita sembahyang menghayal. Nek dua doang nganjang, dua doang dungku, dua doang sujud. Lagu angan tembeh ke lain. Salamatan wal afiyah min zalik. Mudah selamat dapur dunia sampai akhirat ya. Barang-barang niki payayul hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niki yang pun amaliyah terlapu ruan amaliyah ibadah yang perlu utamian. Arak sak terima, arak sak ende. Illa kecuali sikit amalan. Tak pasti terima. As-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa salatu ala nabi kecuali bersalawat jok nabi pasti terima. Fa inna maqtu'un biqabuliha. Pasti. Fa innaha maka sungguhnya salawat nikah maqtu'un pasti. Di narak keraguan sedikit pun. Nenten narak sedikit pun keraguan pasti terima pasti wapas. Pasti. Nih, marak baca narak tepuk orang guru jak pakai tok. Pasti. Nih, pakai tok. Pasti. Nah, pakai so yang dah so. Pasti. Nah, pasal-pasalan. Pasti terima ni kipaya al-hadirun. Nah, ya perlu makin solawat ni terutama di bulan Syaban tengok pasti terima. Kembali yang pasti terima ikraman lahu nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kemuliaan pada diri nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia nabi sehingga terima pasti terima selawat ni kepada ya hadirun. Berben-bentan degawe. Area ke ihlale ke. Ya, dak kan bembelain angan ni lamun berselawat ni ya. Biwih kan Allah masalli ala sayyidina Muhammad angan tambah ke lain tetap terima. Ya, aku lamun tak lain ja wallahu alam min hal maqbul wal mal mardud antara terima kan jan ne. Qala ba'du syu'ara sehingga disebutkan dalam sebuah syair. Salata ala al-habib فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد. Nggih, Allah, nek ora tenggeger tiyang nggih.
Cuma salah niki salah yang bersalah suara kita benar yang berpede. Adim salat ala al-habib Muhammadin. Adim terus. Nih, dawamkanlah. Maksudnya dawamkanlah dene abot. Nenten debai pendak, nenten debai abot, nenten debai ipoh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha karena terterima salawat nikah hatman pasti bi ghairi taraddudin tanpa ada keraguan sedikit pun. Enten narak keraguan sedikit pun pasti terterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amalan ibadah tiang pulung kesamian antara terterima kan jendek. Wallahu alam dia ketahuan. Mbak tak terterima, mbak tak ndek. Kecuali sikit tak pasti terterima. Illa salata 'alal habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki pasti terterima bayayul hadirun nggih. Mudah-mudahan nggih. Kancak lamun tenak bersolawat angkat suara tentu. Niki keutamaan telah mengangkat suara. Ini maksud berian suara. Dendek ngeremon-remon papa tenak tidak berselawat jemaah. Sallallahu ala. Nah ini semangat Dendek kalah jika anak kudik ni. Maksud kalah suara nih. Kudik blek suara ni. Nenek kalah nenek kah? Nenek kan kalah. Kira aku boleh beli kalah jika aku lila ke. Kira nak lebih pada lila kalah jika aku angkat suara ni kelawut setiap jemurian terbahas setiap suara dulu suara. Allahu akbar suara. Ya suara. Apa? Benar. You ni dengar nangka. Okey, angkat suara bersolawat. Ni arak cerita ni, bercerita hari ni. Cerita di kitab niki Nuzhatul Majalis tahun terbaik kitab, penarang kitab okey. Qala ba'dus solihin. Bahwasanya arak sebagian dengan soleh, dengan pacu ibadah luar biasa, pacu alim dan lain sebagainya. Kana li jarun musrifun ala nafsih. No, dengan soleh niki bercerita. Apa ni bercerita? Kana li jarun musrifun ala nafsih. Aku nuk berdoa ke tetangga. Tetangga kena musrifun ala nafsih atau bahasa Sasak dia bengek. Musrifun ala nafsih ni bengek. Aku nuk berdoa ke tetangga ya bengek. Wa kuntu amuru bit taubah falam yaf'al. Kemudian suruh ke taubat tetangga ke bengel tiak lagu de me dua dikembili baik lo gue ni nan. Lo gue ni terus nah. Sida je pacu sida nak mau ni nah. Menolak ni deh palam yaf'al dek me de gawe. Suruh taubat dek me le. Tetangga satu bengel ni ke. Ni dek me le taubat. Dek me le kah bengel. Falamma mata. Kemudian dia meninggal pada ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ra'aituhu fil jannah unin tak soleh niki. Ternyata aku impiang ini ya nun jika dedang tinggal lalu di dalam sur. Ane bengak malik tekim bengak. Berembe cerita lain ke bengel dalam dunia nanti surga tahu muninan. Yuk berembe cerita. Berketuan lah. Bima nilta hadhil manzilah. Apa amalan yang apa mau tempat tahu takak sekolah luar biasa ni. Nabi bila gawe laik kan dua nak bengel dalam dunia. Suruh mau pacu dia mele pacu. Munah ni maka sekolah tahu, maka surga tahu. Deh, qala maka dengan sabengel niki berkata, hadartu muhaddisan. Oh aku hadiri sopok ceramah. Di sopok tablik akbar lah mano tablik. Tu dimuri pojok-pojok tahu. Nah, dia mede tambah gerbang tu, dia dekat-dekat gerbang tahu. Nah, dia tak tersinggung lagu tak ada dekat gerbang. Aman. Slow baik. Deh. Ni contoh doang, contoh ni. Dia tersinggung lagu. Lagu mana tersinggung alhamdulillah. Ajak kampura. Nah. Di sini panas di dalam dindik wah tu momot ke barat. Lenan. Ajak lempar. Arak kipas ni kan deh. Pas samit tu. Kemudian aku hadir le sobok dengan ceramah le tablik lah menung ya.
Pasami tu kemudian dia tablik Ustaz Alam lah, mana pengajian Ustaz Alam mana ini. Aku hadir sopo pengajian saya Ustaz Alam tak kode. Alam marang ka? Alam dek nalim. Alam. Ampun dah tuan guru. Alam marang ke alam. Alamuddin. Alam arti bendera. Dia kena alam semesta jagat raya ni para nu laun. Ya doang anggapan dengan alam semesta jagat raya di kasak lalu arem belik lalu nanti yang pun kodik manusia. Mana kelilik-kelilik ni ya wah anggapan dan pedas. Nanti ada cangkah beranggapan mentia. Jadi alamuddin. Alam bermakna royah ni kati bendera. Adin artin agama, bendera agama. Mudah-mudahan sesuai areng kita yang selalu mensiarkan ni selalu Nabi nikah mengibarkan bendera keislaman, bendera agama Islam nikah mbimbi tokara, mbimbi tahu hirup, mudah-mudahan, sesuai areng kemana nikah, Dari niki payayul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasami tu. Kemudian aku dengar dengan ceramah tiak. Hadiri tablik tiak. Penceramah tadi tablik tiak nunin. Mana nikah dia? Man rafa'a sautahu bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya angkat suara. Dia berselawat di Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunin dia wajabat lahul jannah. Wajib pertama surga. Ya, unin dengan ceramah ni, unin. Dia memang kerengai ceramah kena mentia. Unin dengan niki bercerita dengan saat pacu nikah. Dia tak soleh nikah. Parapatu bisauti. Parapatu sauti. Kemudian aku angkat suara. Bisalat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'al qaumu aswatahum. Kemudian mirun dengan angkat suara nenda. Niki namun tak nak bersalawat angkat suara tak ada tambah dari niki. Dengan sebab bareng-bareng bersalawat nikah ini deh, baghfarallahu lana jami'an. Maka tampuni dosa. Kelapuk sahadir, dakan-dakan sapojok tahu aku hadir, milung tampunang. Ya Allah Subhanahu wa taala tampunang dosa. Ana nikah. Lamun tuah tampunang dosa, dia pun surga langsung. Kembet dia pun tamak jok neraka juru dosa terpersi. Terkecak ketun tu surga gitu terkecak apa darah nikah. Dosa kecepak kan iya ini dengan mopok lain kan malah ni ke bayai berhadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya dosa dia bing tak penghalang tiang pelung utamian yang terpersih dulu. Tengok tak dengan tamu surga nu nganggo dengan kotor-kotor. Nganggo rimong-rimong. Surga nu ya bersih, ya harum, ya pokoknya bawah bayangan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Dan surga ni kini bau terbayangan deh. Lebih ke kesalahan. Mudah-mudahan lagu tambah surga kelaput. Amin. Allahumma amin. Nah niki payayul hadirin. Jadi nangkat nggih suara, nangkat pelunggut tamia. Lamun teh nak bersolawat, angkat suara deh. Nenek ipo, yang pasti terima. Dah akad tekajuman, wah angkat-angkat suara tak ada terpuji-puji. Adik. Itu terima doang. Makin berselawat bareng-bareng balik. Angkat suara makin je. Lagu ni dia nyurak nyembah lalu je. La. Ni dia menu lalu je dia. Biasa-biasa lah. Seperti kedar angkat menu kan. Lagu tiang je mula suara. Dekat kena angkat tiba mula ni mula sembor. Anak nikah. Bareng-bareng berselawat bareng-bareng. Selawat apa kayun lagu? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nah, dari itu ke wah dulu wah. Nanti bareng-bareng. 1 2 3. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nah niki payayul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu
wa taala. Alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan berkat berselawat bareng-bareng baru. Angkat suara. Mudahan marak baca niki wajabat lahul jannah, wajib tama surga, tampunang segala dosa berkat bersolawat bareng-bareng di majelis niki nggih, sehingga sugut-sugut di majelis niki segala dosa salah terhapus ya Allah Subhanahu wa taala, bersih. Amin Allahumma amin. Ya jadi perlu makin di bulan Sya'ban niki salawat nggih, duwe si bersolawat di Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal lebih dari bersolawat makin sejelo 300 nggih, 300 paling kedi isit bersolawat 300 nggih. Dendek ipoh dendek abot nabi itu doang tetap ingat kapan pun tetap ingat di si nabi mau ite segera nggih. Makin demedule isi solawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nih, atau marah baru nun kami bernyanyi sambil jalan-jalan. Sallallahu wasallam. Oh, ini sambil jalan-jalan kan. Nih kembe. Nih, lagu ini sambil ngecok ya sallallahu. Ah, nih ke janin dek sambil angkat ajong dah kena. Nggih, sambil angkat ajong ke sallallahu wasallam. Nah, ya kena nggih. Dek sambil bergerak. Sallallahu. Nah, niki jangan egal laren. Dek sambil dengegal janin dek tekan go nggih. Dagu dekat niki nggih, dek sambil dengegal. Solah-solah sambil lampa-lampa lah biasa nggih. Sambil lengkap berajong lembit kan. Ajong lembit niki kan. Ah sambil bersolawat di Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal pira niki 300 membau nggih. Ada ususan malam bulan Sya'ban niki untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki wae entah nggih. Emak lanjut nggih. Mudah-mudahan tetap sehat nggih. Panjang umur, murah rezeki, sehat zahir batin. Nggih, dan mudah-mudahan selalu tebing taufik hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah niki doang nggih yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebih ampura, agung sinampura atas kata-kata tiang, tingkah laku tiang yang kurang berkenan le ragen pelungguh samian. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadza faqat minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.